Oke, malam ini ketemu aja semua fans Belanda buat Caca sama-sama. Namanya siapa? Alif. Alim. Alim. Alif, Berapa? Alif. Alif. Alif berapa? Betul. Dua-dua betul ya? Selanjutnya, meskipun Ratuman mengkonfirmasi di pres mampu menyelesaikan hingga 90 menit, tapi setelah 2 hari lalu kami sempat mengunjungi base camp dari tim nasional Swedia dari Maluku. Waduh, cakep banget. Betul sekali Kak Moni. Kita mau sapa dulu masyarakat Kota Ambon yang sudah hadir di malam hari ini. Masyarakat Kota Ambon, selamat malam. Wow, ramai sekali. Di tribun lapangan Merdeka juga telah hadir tamu-tamu VIP kita juga Kak Moni di malam hari ini yang didominasi oleh kostum berwarna orange. Untuk menghargai Duta Besar Belanda dan seluruh pendukung Belanda di Kota Ambon, saya menggunakan orange. Pak Dubes, selamat datang di Kota Ambon. Kami masyarakat Kota Ambon bangga karena ada seorang duta besar yang mau datang melaksanakan nonton bareng dengan kami warga Kota Ambon. Kita berikan tepuk tangan kepada Duta Besar Belanda. Pak Dubes menang melawan Swedia. Setelah ini nanti kalau mau pawai silakan, tapi ingat
jaga keamanan ketertiban Kota Ambon. Kita yakin pendukung Belanda di Kota Ambon pendukung yang dewasa yang bisa menjaga keamanan ketertiban. Semua yang hadir selamat menyaksikan. Semoga kita semua terhibur dengan nonton bareng di malam ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, beta Palambon. Yang di lapangan Pataria lain. Beta Palambon. Terima kasih. Datang untuk meliput kegiatan kita malam hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu dan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena begitu banyak orang yang datang. Saya senang sekali berada di Ambon karena hubungan antara Maluku dan Belanda sangat kuat. Sebagai Duta Besar Belanda untuk Republik Indonesia, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih. Saya terima kasih kepada Wali Kota Ambon, Alvin Patimena, dan masyarakat Ambon. Terima kasih banyak. Saya harap semuanya dan akan menikmati pertandingan ini. Terima kasih juga kepada TVRI, RRI, dan semua sponsor. Dan untuk kalian semuanya, sama saya ingin meminta untuk memastikan tempat ini tetap bersih. Jadi membuang sampah pada tempatnya. Dan akhirnya tolong pulang setelah saya. Maju Belanda. Maju Belanda. Holland. Terima kasih. Thank you for warm greetings. Sekali lagi penyerahan jersey sebagai simbol keberagaman dan juga semangat sportivitas malam hari ini langsung diserahkan oleh Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Take a picture together. Wow, luar biasa. Warga Kota Ambon sudah beramai-ramai datang ke lapangan Merdeka Kota Ambon untuk sama-sama menyaksikan pertandingan antara Belanda dan juga Swedia. Adalah semakin dekat menit-menit untuk bersama kita menyaksikan kick off untuk Semarang Bola Dunia. Nonton bareng pemerintah Kota Ambon, masyarakat Kota Ambon bersama Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Kick off is getting closer. 10, 9, 8, 7, 6, Dengan superiority number bisa jadi pendekatan yang dilakukan Ronald Koeman saat menghadapi Uzbekistan di laga persiapan Piala Dunia ini bisa diimplementasikan di laga ini. Walaupun secara originalitas pasti Maren pun coba tetap menciptakan pairing. Kali ini semua pemain masuk dengan lagi kebangsaan ini sesuatu yang berbeda untuk Piala Dunia. Iya, kaitan. The win will take them through to the round of 32. For Kobe, this is Bacon, the manager. Ronald Koeman looked like a
is a ridiculous ball from Gyökeres. And this is a transition game that Sweden's got to get going. Here's the last time. The history and lore and the culture of soccer in that country. They say everybody's a coach in that country, debating every single item about this game today. I mean, I read some of the papers through the help of my friends and who are Dutch translating, and it's just, they're picking apart everything. So it comes down with a team with good expectations on their shoulders. Line for the Dutch. Half time in Houston. Netherlands 2, Sweden 0. Tunisia melawan Jepang. Saksikan di Ekuador melawan Curaçao. of Atalanta. Karlstrom. But it's a little bit of a response now from Sweden, but this is a tricky game now. How much effort do you put into this now, down 3, when you're thinking about navigating a tournament? But things can change quickly with the attacking talent they have. Held in by... Somerville's got tremendous pace. And some of the warm-up match.
seconds after coming on, Alaka. Sweden now is in a fight for second place in the group after this match. And the referee has called time. What a response from the Dutch, having been held by Japan in their opener. So many questions for them to answer in the wake of that, but my word, what a response. They found the answers here. 5 goals. A couple for Cody Gakpo. 2 for Brian Brobby, and Crescencio Somerville, who is still being treated for an injury with the other. But a statement from the Dutch, who go to the top of Group F. Netherlands 5, Sweden 1. This is a statement. I think that's what you saw. You see the faces and the smiles on the Dutch. It's obviously taking some pressure off them. Frankie de Jong, they got him off. They got him rested. So they're navigating the tournament as well.